Welcome. Yeah, hi ANTOA TV, hi ANTOA TV. Just carry no like na wa share. Asantehene amamani amani nkwan ya de brem. Yura na say to OPEMSUO do to carry no kan ma so. De sikadwasen da ye pa. Man de bo Asanteman. Yura aba bedu Asanteman mu. Yura bedu ye ne nika bebre because yura de say bi okoye no da Asanteman sunsum de koye. Oban so de Asanteman sunsum so aye de aba. Nti Asantehene bia wonim say yura say tu onyame kesi bia no ma wasaso e cho comment section ase edamase bebre yura na say to OPEMSUO do tell kere no come so bedu ye no yura hyehyɛ bebre no de agu akwam yura akwaba so OPEMSUO bedu Asanteman mu na yura bedu ye na efe keke yura bedu ye na nananom kosia yura na ne ma ekoso boko yura adaro ma akwaba o me hwe kwan ya yura fa so besi ye na obedu ye na nananom kosia no airport edamase bebre hi ANTOA TV see dey catch me say new update bia dey bebre mo edamase bebre edamase o me hwe yura OPEMSUO na say itu to to carry no kan ma so dey sikadwason da ye pa ama ne bo Asanteman ono na se bi ye dan no ona Asanteman na da ona Asanteman sunsum ekuta no o me hwe yura edamase bebre o me hwe yura o HENE o pia Asanteman das mira Asanteman das o pia oyo HENE mo pia Asanteman das mira Asanteman das mo pia he yero OPEMSUO otu kwan ko private meeting ye ti kumase a aye soma Asante e wono kuremu yero akoye kumase din me say papa we ya Asanteman nyame se won suru na wo suru ni pa bia biem wasase we so de bia meka so hwe yura OPEMSUO de bia one na henkwafo sitie de bia wone omo som de kokura ya komenhia na be yura kakra na de bia yura o si wo odoma nipa no nyamo ANTOA TV de ya witness into ye ka chema ya witnessing edamase bebre yura de OPEMSUO de ana say to there say obeye Ghana manya obeye Asanteman na waye no fa won ti ase bia ko ko na no na abonophobia frame me on my phone so ene OTUMFUO ama muska ena won titi kumase ho asema akwa ne kan me se me number me to jam followers enra ye call live me bom ranting na mane me boss ranting na ma bom me the number na send ranting if you say ye de omo frefre no mo threaten ye na say da bi ye de Asanteman ani skedwa na yesom ti ye de wuntimi nye foku ne ka chem wuntimi nye foku na mase bebre hi ANTOA TV ye de bia say ka chem so mo subscribe na mo hwe ANTOA TV da mase bebre da mase da Asanteman say da na mase ye ran so akwaba yura akwaba